Hello. Good afternoon, our Germany. About good morning, our Ghana. And in Crony Baby, so a good morning. Baby, so a good afternoon. Baby, so a good evening. Abusia, Michia Obia, Obaswa, now a day. Now I share video no. Me. That's just it. Aye. We are one name, Mamma Grada. Evangelist Tupac Shakur. A warning the mount for insulting Adrian and Nene. Only baby, Obaswa, now I share video no. I day, me. He, ya bet shrown yeko. Na ye be kano krachro na abono fo no se o se adwempa ni ye krasini agrada o se adwempa ni ye krasini okay ye mfrin kran ye free be ye abono fo the whole Ghana capital na nya ye kuro mu na wo nanso ye be kire wo se ye nim nyansa ya dwimu do because we fully ache agrada we jimi ache edenti na mekasa obi na di wukunu ba abonten maame wan kasa na obetina social media besu ye aka broken hearts agra wan obetina social media besu se wukunu ko spiritual father ko di wukunu tuo agrada etudi anya ada na nya unamfofo ne wo mo ye kwa di wukunu to na wusu na wo tiam o wana abetina social media na wuka wanum asam na wusu sania wutina wu TV na akra wo ho na ye TV de awu se o ya trending issue no Ghana na ye wo no obi asem ba ye ka bi agrada se wutumi ya trending issue dia I'm picking color eye. all right se wutumi ya trending issue dia wasamo ba adwempa ne wo ho kwan se wo ye de wo ka bi Sawuti asiye, sawuti miya. I will do it. Then take it. Sawuti miya trending issue dia. Wasemba adwempa ye otumi ya de otumi kabi. Sabi ya nyane say na amen. Na wutumi ba bedi obi ba tem. Ebie wano sa minne wanu agrada. Wama wunni gu wama numu ne wama omuntumi nka no kra nkyero no me ka no kra na kyero. Agrada wama wunni wamanum wama wunni gu wamanum ene wama wo pro nanso omuntumi nka no kra nya de enkyero agrada wunni gu chance mu na wakata so de asi wukunu ho wukunu ene wama omuntumi nka no kra enkyero no omanum na wonne ya ne sa na meme se abunofo ne yakura mu wa akyere nanso agrada ye bebra waseme ka no kra na kyero agrada so uzi ye nkurasefo yes ye mfiri nkran yo nanso ba bia ye firi no ye tubata ena ye tete akwantuom ye tete abrochire ye nkase ye firi nkran yo nanso agrada mesi abonofo ne ba bra wase se wo ba bia ye firi se wo ba bia ye krom wo nanso agrada ye ba bra wase mame wa fuli ache wo Ghana wa fuli ache wo bia nka no kra nkyerɛw ena wo chimi ena ba bia na wo de kɔ agrada wo so ye nwa wo ye odefo mame nka nkyerɛw hey, Sato kai fon chance ni wo muntontura wana wasesa gu fie ho shen no obia ni wo tie abrochira ototo kai fon konya agrada wa mika no kranchira wo obia ni wa tie abrochira ototo kai fon konya to kai fon konya na wasesa gu fie ho shem no ai yo say wato gold no agrada obia ni wo tie abrochira ototo kai fon konya agra won tavia na AliExpress low cost odiano 6 euro diano 3 euro diano wo bestale ye tonde brawa na de dada wo na ya so wi ase ya so China na o shine na na tese wani atwo maame ba bia wo de wa fufa afefe ko ne de mamun santu fo na twe sign ma omuntu wo fo na ye de na twe sign agrada ma omuntu wo fo na twe sign hwe Beki awudi na tamanu aya akwala Beki kura betimi awo na agra na dia na ania one Beki na ekwa akotwe
Wosu be di agrada ayira tebe. Wosu de beba national wuta wa jimisa. Wo TV station na wo twansa nkrofo beba beto airtime. Na wanya sika no. Ye twansa wo de beki beba beto so. Na waya ne popular wa Ghana ho. Shame on you agrada. Shame on you. Ye twansa wo de beki be de beba beto so. Na waya ne popular wa my Ghana mu because nkrofo bi ntime nka no kranchro. Agra ye be gu so nsa. Na mi wa fayare o. Ena ne ba ekodaada ne kwatam ni sika ene mi wa fa bra wo wankran ena odaada ne na oji ni sika di agrada ensamanfo e be atake o ne doso agra mese mi wa fa samanfo e be atake o ne doso maame wo so ya da wo ni gu wan ya num ena brantie ena wo yire he wa yira wo usani e be ama ekoma ne yire se wo usani obedi na tamo akoma ne yire agrada fra wo kunu so amda mekoma wo ya twa agrada fra wukunu se wukunu makoma wo ye twa o wa usani ya ba ma obi di ne yira tama wo sorry jina same makwan mo obi amfa me yira ani mu ntwitwifo agrada bra fra wukunu se obi di watamo o fra wukunu se adwempan na yew na wukunu mra makoma wo sori anu wa chia wa no ena jimi wo obi ajimi se o maame shawo wonam na shawo 9 left woni maame ka bibi nchew say ye cancer obi na ye left awon na so oba Germany krom a ye friend say enter fuze he ukwa kinagate fu ankwala na omo sha wo mo mpaboa no omo dane na omo ye rough enter fuze woni me enter ye dabo enter fuze yeah where the wrong side should then is enter fuze yeah Mama na ye enter fuze again. We turn the shoe around there is enter fuze. Enter fuze. That's what you say. What way? Turn around is enter fuze. Enter fuze. Ye double 9. So what eh? Mama, double 9 na wukura. What is that kula ni chim? What is that what turn ni wushu? Now na ba kushare. Ye enter fuze. Ye double 9. O 9 to say double. What me sorry ebedi obi ba atem sabe esa asa wadwen no yetum na ye di pitire woni pitire agrada woni pitire agye da ni patiri mu no esa asa bi na wutiri mu na wo de ni ye ni ye di pitire ato wutiri mu nti no eya so timi ka say anyhow he baby ade afọ ne da me ka to so wo betete asan agra wo betete sa so ye nkurasefo abrofo ye nkura ye kura mu na wa chiro nanso ba bia ye firi no ye timi twam saa ba fru play e ba brochire ye gu abrochire se bibi no agrada ye gu abrochire se bibi no ba bia ye firi na mobu ye se ye nkura asefo no ye gu abrochire se bibi obi tenkra kura no oni airport nanso so obi ti sunya na bonten so obi te doma obi te tachiman na wa bank kra no wa ba fru play no wa ba brochire wa jimi agrada enyo obi na si ukunu ma broken ato hwa ya na wo ya me mobo because sometimes ya me imagine say ma me panyimu ba bia wati fiadri e ka bet na social media na sa wo kasa enka kasa na me kunu talk ma me e na me kunu asifie de matum e na me kunu kwa na me se me mane kwa agrada na ati me bet na ho e na mahwe be ma am wa ye se waji mi so oba ate so ba bia wati fiadri be ma yi sika nsha wonsam and crank at and get a plate of money free, mamma. One more champion, get chop money, mammy. It's one new woo. Some man you chop money, shall want some. Now that's not social media, now the better. Now will be can. Hey, Messy baby, I would dear funny, so wouldn't you man to cut the phone? I can buy an end Becky 1 year. 1 count. So to me, a trending issue with TV now who TV. And now TV station a social media, dear Ibia. Because social media is powerful say with TV station no. And uncrophone man meto airtime. It is said to be better check wo. We be post Becky wo. Now announce ya my ye penny sa, corner sa, and to cover phone. Jimmy be free wanum, atem di be free wanum. O so na me ni wanum, and a branch here, and a mammy. Eh, who friend some fo abrabom. Eh, ya rade. Agra, afen ya wu ba be wu. Who friend some fo abrabom. Who friend will be my mere what does some ado.
ene ensamanfo ne be wo madwuma agrada wo mo be ye wo madwuma mese me wo fa kura ne ba ede ne ba ma wogi ni sika di ye because na me wo fa yari stroke yare Sata no onim hye na ne ba ma ne tam sika eno omde sika ne bra na me wo fa sha samado agrada sa wo friends amanfo a me fra me wo fa sama so on chesiu agrada wo se ne wa bra boye ensamanfo chesiu agrada wo na wo gye ensi so sama ka akiro me se wo ntati akura ba be kan wo asema be sorry responding because wo na agrada wo no wo sofa ensamanfo chesiu do so Oma waji wo musika di na sabe ayo omo last adwendwen to oma wu agrada wo mu chesu na me ka bibia kira wo se ne da bia wo kasa agrada Ghana nya wudio o my Ghana nya wudio ena wunya hwe wo man ni mu o se ne adu nsasi wo bo na wo kasa na meye sa agrada wo ni bibi so wo mpempem a wo kura wo ni fie wo kurom ko agrada wo ni fie wo ko Wa na no enro ajake apia fie no agrada kokko yi ntontura wa ne tugu abonten enkwala ni konko na wa mudidi agoro no asesi ayenya konko ma nkwala mbo nkuro no agrada to kaifo na keka bom dia ye nkonwama wudi agu wuda am ho aye de tapentan ya penti ho ama na agrada kokko yi gu abonten enkwala ni hwehwe konko ade agoro first na nkwala di konko na di agoro agrada ena to kaifo na penti ho ama ade ena he golden plate and a golden spoon. Agrada wo ye John papa. Wo ye John mu John. Me kano kura natural. And me ni wanu me say nigu chance mu na kata so na fama wo kuru na wo say okwa ya wasa ba no. Na fama ni because anua na abia ma na di enti no okwa ya wasa ba. Agra se wo kuna ba wo hu nigu bomu na fasi wo na wo kuru ni mra mbedi. Because obema wo mo akwa homa de ne yire na nigu chance mu manidi utimi ni nwu obi adumo sa wo nkura se kasa no nkwasi akasa no we jai ka agrada utimi ni nwu obi anum sa wo hia ni pa person na wo be fere na wo be da form agrada wo ye hwan wo ma ga na ni ya brewo azanko shini atutuboto mu nie a wajeje nkrofo sika a wo so wo de ye agrada kawanu tum Sagana fosi ye mfiu na ye say ya gentle na ya che ya bre ya bre ya gentle ya che ya num ya gentle sa wo class wo si ye nkrasefo because of baby ya free south ya si agrada ya bre wo en samanfo na echesi wo hu sofa wo sofa agrada wo hu sa wo da wo na broken heart kechewa we ya chiwi afa hwe ne ye wo ye ena abrantie no wo ba bedi na yira chem na nti wanka wo mfere maami 50 years or say 50 something years a wo do ho ba beto beki wo mfere agrada wani photos agra me si am ntwi makeup so me ashada me sha to da ma shada ma makeup so hu agrada me ti am ye video me ntwi makeup so wani photos 50 something years nti nya wani wu sa wo de wo ho etoto akwala agrada se wi ye ni wudi a me kan okra na kiro wi se ni wu a ene ye wo ba no no starting no shi wi agrada wi no ma ni wu a ene ye wo ba no ene ne nkasa no nya wi ne no agrada se wi ton ene wudi a ene opon won pempem a woni nyina wo ba ne san ton wi ka kira ne na wonya wi ne ton agra wo ma information wo ma wrong information afa na ma usasa wo ye ko shini na wudi ntro da bia usore no betna social media na wo kan krofo wonsam ena asimesi ayesei ena we sa fake ena me ma we sika agrada sa wanga sa wuni kapre agra utuba ifo na wo shem sa wuni kapre agrada da bia wo twa ntroto krofo so beki wonsam a wo beka ye nyina bia ni wa ewom adwempa nyina wonsam a beka bia ni wa na me ka kira mo amugu abrochire ye mo se wankasa muntime nkomo ntokwa na sabe eya mo sa agrada ani adwempa ye na ekon enti modu wa mu information no mo de obi nkase mu yesu mo brabro na mo de ye no mo asotwe wo ho mo asotwe wa wonim sa wone ne wo problem wone ne wo bifu bia wankasa bra personal ne ne meko sa agrada akoka ne ntokwa munja ma agrada na enko ne ntokwa wa wonim a wo de adwempa ye no information ebe kwa ma agrada se ni se agra adwempa ni photo ya wo post ye
Nentina innocent guy a wasi so a obobra a watimi akọ stadium e kohwe ball agrada na oba ne nani da ho a na watimi ya saa ne amani bi agrada oba brante no watimi akogina stadium kohwe ball nani da ho enye wani wo hu so de oso nkura ba atan akoma ukura mema akoma ukura akukọ ni be ma akoma ya no de be face ya no de be face so me kan kora na de achiro se sia de ba bia obi afa no o de afa abunofo line and abunofo ni nyina betimi ap wo abunofo dodo egu abrochire ye kura mu kwan na wo na so ye nyankura asefo wo mo amoche nkran ni ya ba betwam pam ni aduru nkran wo no de minua be ma Sandra wo de wo no de wo nyina wo no fa information ko sa waso no de information ko ma agrada a ho sa wo ye Germany wo ti Germany kroma na wo so ye blogger na wo so wo de obi information ba kwa ba dwempa yira wo ho jina yie abotan na fa una ya dai etintim so jina yie mo aye nimmo e wo Germany abonten so a wo so wo de obi information ba kwa ma agrada no jina yie agrada no ye tontura wa o oni she mo won kwan asamanfo ne fa so chese no agrada akunai brana be koma wo yire adwempa yino wa koma na yire ye pesa agrada wukunu so baba koma o na anu mom ne agitum ne ewu say yes wo okunu wo bema maami ko hini a wani ewu wo wiase abae bema nti sika nya wo ho ade wankasa na agina wa so da mu aka ayo say ware ye ben aware esuo ben so wase won so ade a se ne no obi nso aba be so agrada o ma ye hu se wukunu nti sika nya wo ho ade o eti wa na wo kire mu sa aware suo ben o na ma ye kwan ye nso ye timi kabi ne ade bebe bia ye bebe be kabi because say yan kabi dia na ebia na watwa sa trending issue na we discuss wo TV station one so we twa sa trending issue ni mu dia agrada wasemba wo bia nkabi ba se wantwam na wo koso discuss sa program no e wo TV station agrada anytime bia wo de wasemba ba bontin bia be ba be kabi agrada anytime bia wo de wasem e be ba bontin bia obi be ba be kabi adwempa yi ni betu ofo wa ma medi wachem ba watimi aye wano wa de wa wano na aye no se wo ba bedi na temedi na busua atem edi na yire ne ma atem agrada kona ko pe visa na bra brochire bra Europe de bra Europe to bra Europe to bra na me fesi adwempa yi ne wa brochire kona ko pe visa ko ti amete se na me yodefo e de na awo to kan fon ton tro wa na o masesa wo mo de penti wona wo de agu wo da mu ono ugodru AliExpress a €2.99 €3.99 na ye the shinings abubo mu a na agrada na wahye no wadada no ne ahode na awo na agrada brabere trousers a ye ton wa brochire €100 and €200 na so shine bia mo agra esa se wani nti ye de ma sa to awonto because what dream nyina woni sa de bia shine wo mu bia ye papa agrada anya sa na tie be kind of natural Germany ya say omo ma kwan ma China fo ne ama ma ha o because omo materials ni bi wa hwanu me de cancer kura bre nipa agrada sa ne ama ne na watoto ahya na ese wo skin eno na ese wo honam sa ne ama ne na watoto ahyehye ena ese wo honam e wo ho agra enye obi na beka asesofo bi kwa akodi wukuru turum obi ametna social media nkase spiritual father ekobu ukuru turum agu wana wo baaye ena wo se spiritual father ekwa akobu ukuru turum aye de agum agrada wana ade wasem baaye na sha wo mbesi ebedi ukuru turum dia wana uko eti yenimo sasa ukunu sa wodi bia diu ana wanga sa ye ukunu di utrum eti no akwani na wadwe ya osa spiritual father ne kwa akodi ne to no e bia na agrada wanga sa ukunu di utrum salt ase entefuze onai ne left na ha se nkola ne de entefuze double 9 double 9 oba ujina wa na ba akohwe a na ba akohwe a sa na kroma nkola aye no double 9 double 9 agrada hwa ho ada oso wa shetre kwata se de ye hey Madam Combat obi ate Ghana social winter boot wo wo se wani ate behwe
ya tete abrochiro winter boot na wie pia ne apake awo ba na ya hye what ga na wie akatabra ne we mu hye winter boot wodo ho ba betoto nkrofo ma ne nkrofo ade hye agrada me say entokwa we be ya wo last stop nku biem agrada nku biem o na wunnim na ma nkrofo bi ya duom agrada wo beto data sa wo de ama wo mu piapia wo ma mantimi anko wo mo ntokwa agra wo ma hu wo mo ntokwa ko wo ma nkasa ntimi anyina wo mo ntokwa no wo ma nkasa ntimi ansa ne wo mo ntokwa ma wo mu piapia agrada mo nya de wo mu piapia na fo wanim beje wo mo ntokwa ye de ema wo mo me say ensamanfo ochesu mi ofasaman ka ho agrada ensamanfo ye de echesu mi ofasaman ye de eka ho me nchawa ho eye warning so oba be didi adwempa hene ne yira atem agrada se oba abonten ye be ma social media fun agrada wo be delete wa account nyina me kan kure na chi agra se wunnim na so obi antu ofo na sa wo ya wo be delete wa account nyina free social media because se wo so wo TV station atina wo TV station esa TV station munya papa etu obi aso ni TV a on tune fanto o channel ho eti agrada dia ba betina social media eno odi tuatua nkrofo aso eno adane ne ho blogger obi asemenya blogger na sikani pa wo de fo pa wo TV station wo sa ne blogger se pre e wo social media hey obi onu wa bi TV station awo yo de fo awo sansere on the social media bloggers and epre agra wa woni mu se TV station Ghana for obi antini fanto ko obi anhwew obi antiew eti da bia ya se wo se obe pen crofo wa ha sei mesi agunofo ni be di wani he agrada so se ye nkrasefo agunofo be di wani agunofo ni be tutu wa free social media me kanokra na ye de akyerew agra. How many times that you through call people? How many times that you go chrome? Yeah, they see a photos. China Fontarian, Ali Baba Niamano. Agrada sell one of the photos. Yeah, some material ni be brain the cancer and the brain nipa. Agrada one would the one wunya cancer. One would the one yo. Ali Baba Niamano 299. 399 no sa lailon sa de gedon no sa jini jamati ya nagrada e de cancer brown na hwe ni yie mame wani nti yo entina ho nkremi se wani ate entina wanya te se sa meni wanu no mame e ne nakata so na fasi wukunu ho no oba wonni because onu no mo akonhoma ememo omu yi chop money ye nkwan na ye twifufu asi wo manim ye nkwan ye nkruma fro ni ye banku am wo madi eti sa meni wanu no ukunu mo akonhoma agra nigu bo mu na fasi nanim na sabe nima wo mu a omu nim no kra na nso om so om nka no kra nima wo mu ni because omu na omu nim no kra nso om so om nka omu na om support o omu na omu tawe chi agrada nima safo no omu ni sankrofo na numu na wonne na apart from that there adwemba hene na bushia wo bia nu abetimi ani wo manum agrada obia ni wo pa wo mpempem a wo opon wusika wo se wanya sister mame 50 something years still wo pri wo social media wo bu nkrofo wo ye nkrofo azan wo gigi nkrofo sika dia agrada wonya ni ye o onkwan samanfo ni fasu chesi wo musa wo kata wani ahuntime na agrada wo musa na ahuntime na ensamanfo punishment na ya wo sa omo ya wo se wo bi obaba bonte be kan wasem bia agrada wo sa respond no ensamanfo na ya wo sa ensamanfo na ya wo sa omo pese wo mo dikasa omo pese wo respond wo bia agrada omo destroy wo wo mo ku Wama wadi wa musika wama wu na wo wie no abegina social media me yodefo maji we sika me se me ameti e me wo fa sika meti ye obi a me wo fa stroke a che no na ni sika sa ne ba akwa tam no amodi ni sika abraw agrada me wo fa firi wa ko ye ne ase me wo fa ankasa biem enne me wo fa wu agrada me se me frame wo fa saman wa na wo fra dwempa hene ma me saman
adwempan ne ma me sama ne me wafa sama wo mo nka mom wo mo nyina da ba bi fa akon wo mo nka mom wo mo be chese udie mu ode agrada wo da wonna wadwi emu be ye empty me ka no kra na kiro agrada wadwi be emu be ye empty wo pressure na e wo so agrada wo zo ntumi nkata wani na wo so wo wura dem a wo ntumi na energy mie ena wajimi ena krasini ena mini krasify wo obi se wo krasini school be na wo mako agrada twa wo ma school wo mkobra school be na wa woko ena mi wanyuma na be azafo na omuntumi nka no kura nkyere wo no omo na agrada o bepe bibi wo agrada de na be ye ni wo se obi tie broche no wo gi sika free wo se bre ni sika no fanti ana danka e bia na nipa kura no wonya adwuma enkofo bebre ntimi nka no kura nkyere wo esa wo kwanse na wo de ma wo mu ye de edi no na me kasa kyere saafo ne se agrada ni so ni sika wanya nyina aye nsamanfo sika agrada sika wanya nyina aye azan wo yeye woni pa bia wo betena brochire a wo beji sika ni bia di e de be kontokwa hunu ama agrada no nanano mu ni wunni sa ensamanfo no anko wo waye wadin sa wo beji sika ni bia di na watwa ntro e de abaki agrada wa bransamanfo anko wo mo ntokwa no hai we mami we ya mankrofo bi afiri wiase me se mami we me ameti me se me wo faka ho me wo fani mpon yalefo a won hu hye a ni sika hye dem a ne ba brantie kwa daada no e ma ne tam ni sika de ne be sikwa suotuom se suotuom o se he fa agrada e na wo gye mi wo fa sika diye e na wi na asan pam wo mo mi wo fa koye na no antimi ami ankasa bi agra dadie bi twa dadie bi what is here say dadie bi twa dadie bi e ya se wada no hu akoko nini ana ate ga na ho wato police fo wato henfo wato boys fo agrada mam ka semba ko nchiro uni mbe ifo adamfo and uni motamfo na damfo watch your back and be very careful uni mbe ifo adamfo uni motamfo nso adamfo eti menye wadwen se o ma woni wo mo nam no wo mu nyina ado menye wadwen se wo mo prema wo mo do anase wo mu ni ayonkofo anase wo mu ni udi nkomo wi o mo nsan kodi nkomo agrada menye wadwen sa o mu yo duom agra kwa wi ye de aba entoka na waka ntokwa cheni o entokwa cheni na wa ye de waka no agra wakanto kwa chene opon ye nuanom ne ye wofanom ene nkrofo sika wadi nyina ne yesi ye mfi agrada na so se sia de so obeba ne personal attack de agrada wo beje agrada wo ye hwan Ghana wo ye hwan wasase yesei agra ye kanu kra chon even kran moja kra bi nu mo agrada Ghana wo ye hwan ye jai Ghana nyina fa hye wonsa ye fa social media sanka wo ho agrada uyo defo na wo social media pa ba bitina wa na he say TV station radio station fo bi fra wo na akọ interview uwi na akototo papa so na ade akye na abesane ye na abedi despite matem na ho anwan agrada adefo a wo Ghana ho wate se wo mo kasa wate se wo mu ye tobe kromfo ni atutuboto mu ni ba wo watoto nkrofo botom age wo mu sika ye kasa na wo kasa agra otu aso ye evangelist wo ye hwan se won se asori ni igu se won se asori ni igu agra de se wo kunu san ba betena wo de na esan se won ni gu chance mu de mani dinti esan se ba bi okoi won ti min yi chop money nti na wo kunu san ba agra da enne nkola nyina e pressure mema nwale wo mo mema nya wo ho ade etu wati mi no ukura tena 25 years ukuru nti sika nya wo ade agrada 25 years into ukuru ma akwa wo mada erade mami oya waka achire o agrada waka achire ene nkola nyina pese wo mo bo ye den emema nya wo ho ade emema nso ni yi chop money mo agrada etu ukuru ma akwa ho ma oyi ma ko for yes agrada na beka se ni kura bo na so ye de ye nya hu no se si agrada ye de o
se wo kuna ba ma ne mra mekoma ntokwa na wakọ akọka no beki tv akodi na atem no ne kunu na eko ama no agrada ma wo kunu mra mekoma agrada ye dawo se wo kuna ba fia mpa agra ma wo kunu mra mekon ate obema bia odo ne yiri bia wo gina ne yiri achi obema bia ope ne yiri bia wo gina ne yiri achi wonjite o wo ma obi amfa ne yiri ni munya fom bema wo fie pie bra na bekoma wo yire bema gatachi a wo fie bra agrada me say sa the word me ni wanum krasi ni nagra nigu wo ma wo yi kwan se hye wo mo nsem no wo manum na nigu agrada wo kunu wo na wo hwe ne nti nigu na num wo kunu da sore ya na pa ma ne mfa na no mesen wo to na nigu na num o ma wo de wo sempoa na wo ka prema wo mo no wo pese wo kire se sa afo no sa sika na wo de mo mo nti wana ni agu wo manum adwemba yi no wanye wo ka pro etu ntumi nigu na num me ka no kore na kire agra baby ado ntokwa na ifa no hweye adwemba yi no so de obetwa mawo he once wa ma 1 week na agrada ma kunu no nkasa so wo kunu aba ma kunu mra no mra me kontokwa na agrada atena se yesa agrada ntokwa befuno wo agrada wano na wo chia no ntokwa befuno wo and I hear me see good and I see good agrada when was the last time I called dentist and I me num good cry me tuba akokra na ne akromfo sika wajiji nkrofo wachinchim nkrofo saji wo mu gold a wudi bia kwa akosi wo sen no enu betimi ahwe wo bi o sare na wo kasa agrada Ghana nya wudi o ya bere wo tom me say Ghana nya dai enya wudi ya eti ya bere wo tom enough is enough agrada enough is enough se sia ya bere agrada obeka wanu otu mu Ghana agra menigu wanu menigu agrada nigu wukuna nu because no ya fufu lele agrada wukunu na ya fufu lele wukunu na tegwase oba mom enko zankrofo na ofasika ne mra meto atare enham agrada nigu wukuna num na wuwia akoshifo na omdi information bra no san nigu wo manum agrada obi hu asem bra obia ubiri ne kwa sankrofo na num wo ma wo mutumi nko wo ntokwa awo mo de nkrofo information ebrown agrada wo biri bia wo ni bia san nkrofo nanum neko enko yemu bia num me ka nokora na kire maame sabe mpradua so bi na kai behwe ma ya nantu asisi fom agra behwe ya nantu a asisi fom a wo sore wanu jaga na waya wanu no waya wo enter fuse waya wo nine said abo nine ba akora na ba we me say abroche fo nkola on o sha mpa bo left si enter fuse o nine ba akora na ba akora ha eye double nine o ba be kontokwa o ba no wa ba be kontokwa o na asi ekodi ukunu tunu enye obi a na be kan yo etu nya ba na wo be ka si ekodi ukunu tunu mu dia wo bia wo ho kwan so o ka bi en agrada sa wo ma kwan sa yen kan wa sama agrada sa trending issues sam no be jaye agra sa wo ma kwan sa wo obi be kan wa sama trending issue no agrada jayo u TV station 2x4 TV station na ehwo no mu nyina ewrade agrada u be jai trending issue TV station wa no mo na ehwo chai akoso mo nkane ano agra to kai fo chan na wasesa gu won mame eni tie de ba kokura ni wafa agrada eni tie ba kokura ni wafa to kai fo chan na egu wono wa mo de don turawa nkwala konko ena mesi wo bibia ro de information e ma wo bia agrada sa nipa no wonni a ebekwa kogu nanum san krofo no wa mo ntimi nko wa mo ntokwa no a mo de obi photo be bro o mo de obi hu asem be bro wo bini na wo se wonni nkrofo anum agrada wo bini ne san krofo nanum na beko agra wo besesa ways agrada wo be change afiwe agrada afiwe nkwa wie ya wo besesa agrada wo besesa na wo be wia no wa pankrofo chaw agrada wo besesa wo besesa mame wo besesa
Ubesi social media san crofo mompaye ma. Ya bompaye ma. Erade gu agrada asori no. Nipa kakra na aka no. Sesan obi adwu no. Ema obi ansan ko ho because ye nim so omo de kom na eko. Ye nim so omo kwa akopem mo free yo. Erade mo mu nyina tete nsan wo machi. Ya hu agu asori no. Agrada. Menkasa bebre. We me de ma won na me de si he ya. Me de bo kokko agrada me say ya ma won na opa bra bonte ebeku asore no ensuo betwi afamu won de wa ensuo twifa nkrofo fie na agrada nipa kakra bi na omo bejeje mo na pon asore na omo jeje 20 Ghana no agrada ye bompa ye se Nyankopon sesa wo mu nyina age agrada ye bompa ye se Nyankopon mo mu nyina ni na ho agrada wunya nyame nipa na ntumi nya nyame nipa agrada wunya nyame nipa na ntumi nya nyame nipa agrada wuntumi nya evangelist Tupac Shakur also there all eyes on you because do treat you agra unka ho we ye warning warning wa na aba na ase wukunu uko spiritual father kodi wukunu tunum agrada wukunu odi utunum wa ho enu ti na ma wu hu say na spiritual father no odi wukunu tunum eh we na so ya evangelist am crofo bra woncha ye erade ententan biara kata nkrofo bi mani suo papa yi firi wo mani suo o mu hu agrada o mu hu ne so ye kakayo o mu hu agrada o mu hu so ma hia kakayo awrade papa yi nkrofo ani so ntentan e bia makeups ni nti o mu hu agrada o mu hu ne se o ye yi papa mesre yi wo mani so ntentan no o mu hu ne so ye kakai o mu hu so ye kwakuo ufre wo bi ba so ye aponche agrada wo ba branch en kro bi amfre na ponche agra ufre wo bi ba so ya aponche wo ba na ade na hye nwambuo mu a wutwa wura de hye na no no kro bi anka nche so ya aboa agrada wo ba na wo de na hye buo mu a wo kwakotwitwa ahaban e de be hye na no ma na we na wo wi a waso ni wi na kan no kro bi anka nche so ya aboa onu kro bi anfa ne ntoto aboa ho na wa hye obi ba brantie aba be ka so ya aponche agrada wa hye obi ba he aponche eni wukunu na odisu joli na wo se waba enye waniwu ye brade Ghana ya yira we friend who evangelist Bible aka wo se awie ye mmiremu wo munnwuma na be mi ye behu o wo munne ye na be mi ye hu o false prophet fuei agrada you are number 1 where you wuti menua no mesra momoma ni na ho Bible ma ye ti asese wo se awie ye mmiremu no dodo na beba e woni di mu omo beba se wo mu gina wo no Kristo ni di mu agrada ebi no nanso sase ye ni da ho na ye ni Bible ni nti agrada ye hu se wo kan ho bi agra ya hu se wo ye de wo kan ho bi koshini atutu botomu ni awatutu nkrofo botomu awie a ene wo so ye evangelist agrada en samanfo chesu no ndoko so chesu ubetu obi ba ho ubedi be kiatem agrada na wo no sabe enke yese wo ba kra wo do ba akwa ye spiritual den agrada eti ya wo yam nhehye wo ho wo aya wo yam enhehye wo eti ya wo nsu ana sabe wo ba no nsusu saman ka ho asamanfo na he agrada ukunu kwa okoye nyina aye kwan a wo ba ne fa so koye no onti ase ena ma papa no dwani ja onti ase agrada wo be kirem agrada afiwe nkwa wie ne wasole na aku nipa na omo mba beje mo re mo amokwa mo kire mudi wa agrada asole de mudi ba bi odi mudi ni ko mo awase mo mra me register mo mra na me register 300 mudi ba bi odi musika na ni mudi ni ko na mo nya study en agrada unlock mo e wo cage bi agrada mfa mo anhye esum bi mu mame sa ufu sa wo bra wan kasa hye wo kokwa mu bo mpaye emfa wudin ene wusika nkoma agrada emo san fa nkonko hye nwabuo mu ba bi ode ne ba be ma na hye na agrada ede ade na ade ba be ma ne kra kosesan kanokore agra ede ade na ode ba be ma ne kra akwakosesan kanokure to magrada na wo sofa ede ade na ade ba ne kra akwakosesan
Abusa mami famusi ya twa agrada. Opa wan samra bonchi agra. Me si ubeto data na watchwe mu. Agrada, ye be mo wato data sa na watchwe mu. So wanu oya. So wonye. So wording. Ye be mo wato data sa na watchwe mu. Agrada, ye mpesa obeba once a day o. Ye pesa wo so. O ka te na wo so. Wo so an se wo so agrada. Ye be ma wo beto data na watchwe mu. Awusanfo, mo mami famusi ya. Na me ya adoma ye be san ye den. Lack of knowledge or him a comfort. Enu na ha nkrofo bi enu omudi maami we yechi enu omu follow no mama me famu nsi part 2 be san ba agra wo be gine left and right na wo be nu wo ho na se nkrofo bi ne nam jema ni krom ha no omo se wo mo no omu kwantokwa no omu nteme nko na se wo mo se wo mo de nkrofo information be bra agrada wo turo mami Oyima come for thank you. Enjoy your weekend too. Me we kra me san kwai from me kwa Maria. Agrada what true. Ada na wo ye tro sa. Ada na wo tumi nka ne wo mu sa. Ada na wo nka asem a efa wo bi ho. Na wo tumi bo wonim wonum ke kan samfo ne ntro enfreni ma asem ne anim efa wo bi ho sa. Ade. Me so beji ne left and right. We ye first and a warning. Emma agrada se okodidi adwempa hene ne yiratem me ka no kore na achiro eye warning agra eye warning emma wo woni wabusua woni wo mo so eye warning agrada ye no be share winter boot so won za oti awie mo so share winter boot ye yi wadwen afri mu na nkrofo bi di pitire me kira so ni pitire a onkodwom na koko bisasa adwene be ne frɛ ni pitire ne di pitire ato wutrim enti wo pre anyhow wo ya wo niama basabasa o kasa chaka wagana no esan se adwene de ni patirim no ye yi wo de ne de pitire e na ato wutrim ye be san ye de ehia biem yankopon ka obi an obusua